Haukiba November 15-19 fauba Kolkatagi Star Badminton Academy Harinabida pangtokhiba 𝐆𝐻𝐋 Sunrise Second Mini National Badminton Championship 2023 da Under 11 Boys Doubles da Gold Medal fanglakhraba Kasar Septilagi ngangom yaifaba singha ngarang mahakki pokfam khungang Septila Kasar da thunglaba matamda Ima Social Development Committee Septila na sinduna mahakpu taram na opagi thoram ama pangthokre thoram aduda retired Professor Thoksom Babachandra Vice President Assam Sepak Takraw Association 𝐅𝐾 Sanahal, Retired Major Manidon Singha, Principal Sunrise English School Salim Ahmad, Pailapul Amadi, Kasar District Congress Committee Secretary Joy Singna, Matang Sina Mifam Mapu amasung ikaikhumnaba mitung sing oike. Ngangom yaifaba na Manipur gi Thoksom yang baga partner oiduna Manipur gi mahut sinduna final da UP ga sanake final match da Manipur na UP bu score 23-21, 21-19 na thoiduna Under 11 Boys Doubles ke winner oikhibani. Talented angang namani aikoi na mahabu lokat naba hona baja aikoi ga chongba daita law baja aikoi se mai choparoi hai se aikoi confirm hoye aduna lamdam sida bangoina leiriba halama nodala idusing na mahabu matik saba player ma perfect oina ba hona base मशी थोड़ांग से मैं हमने लोभी गनी है तो अपील में थमजरी ये हमारी शान है, ये हमारे गांव की शान है जो इसने ट्रॉफी जीत के लाया है। ये सिर्फ हमारे गांव का नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट की भी नाम है। सिर्फ मणिपुरी जाति का नहीं, हमारे यहाँ जितना जात है सबका ही शान है। इसी तरह बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह की बढ़ने वाले बच्चे को हमें उत्साहित करना चाहिए। Mabungda aranga yaudaba mariba musiba marita musiba majagi musiba langam asibu musiba mission latani makoi asibu akoina asum mamai ga puraga mai pakwa ni amamam koina bunkamaka monabam thoi tawyo howiti committee asigi akanaba tabak dauram leitabania Nomai budingi angang sim sana kasi nomai budingi lampa kasi sendok kasi sim nana tamasi nata bathabak tawang kohelarosi. Ngasi taram na okiba thoram atu da Ima Social Development Committee Septilagi members sing amadi khungang asigi miyoy ka sarkyake.